Dobar dan, dragi ljudi, danas ću vam pokazati Thomas Automatic A3 ML. Evo, pokrenite kameru. Krenut ću kameru. Evo, možda vidite ML, piše 1986. godina. Evo ga, motor je sasvim super. Evo ga. Sad ću vam ga samo tako pokazivati. Vidite. Evo, sada je zatvoreno gorivo. Sada je otvoreno. A sada je na rezervi. Ako nemate ništa goriva, ako vam se ugasi negdje, onda morate tako slušati. Evo, glava je mrzla. Ovo je kočnica. Rezervoar. Gas. Čok. Evo ovdje je stavljeno, znači sada je, znači tako morate staviti da bude, da se upali. A kada on radi, onda ovo tu morate samo ovog dolje. Evo tako, sada je ugašen i on se vrati. Evo, tu je kurbla, okrene se za kurbla i vozi se. Ovo je prva kočnica, evo možete vidjeti. Evo, ovo mi je za lampa, znači sada valjda radi, pa kratko i onda gašeno. Ja ispod nemam ništa, ispod cica. Tako. Evo, dragi ljudi, to je bilo za danas to. Upalit ću ga u drugom klipu. Evo. Tako, kao što vidite. Evo, da vam još samo rećem, ovo je prigušivač. To. Evo. Dragi ljudi, to je bilo to za našem klipu. Bok.